Ćao svima, dobrodošli nazad na moj kanal. Ukoliko ste novi, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Ajvana. U današnjem videu thriftujete sa mnom. Prvo, šta je to tačno thrift? Oprezno, odnosno pametno trošenje novca, naročito izbjegavajući bacanje. Sve više mladih ljudi se odlučuje za kupovinu polovne garderobe ili thriftovanje, kako je to popularno nazvano. Pronalaženje jedinstvenih komada postala je neka vrsta sporta i svako ko se u tome probao može da potvrdi da nije lako kao što izgleda. Na polovnu odeću verovatno vam je prva asocijacija baba, deda ili kontejner. Ali ove babe su obučene bolje nego pola Srbije. Bakuta je slej. Sljedeće na šta pomislite su siromasi i beskućnici. Nisam ništa više siromašna nego ti koje kupuješ u Berškoj, samo mogu biti pametnije. Dok svetom zaista ne zavlada stil budućnosti kao recimo Hunger Gamesu, u modi će biti sve ono što je nošeno već do sada, 90. 80. 2000. Sve što se sada nosi 2023. je vintage. Poznate ličnosti, sve koje kroče na crveni tepih, nose wow stvari, međutim kroj isti kao onaj od pred 100 godina. Kada na TikToku pogledate kako izgledaju thrift shopovi u svim velikim gradovima svijeta, vidite da je svaka treća stvar ono što se sada nosi na Pinterestu, što je moderno, što nose svi ljudi na TikToku. Kod nas nisu second handovi baš tako wow, ali može apsolutno sve da se nađe što ti je potrebno, da imaš savršene outfite kao ove koje vidiš. Samo treba da imaš ideju u glavi i neku inspiraciju. A ja sam danas tu da ti dam i inspiraciju i mesta gdje ćeš to sve da nađeš. I nemoj da se brineš ako odeš u neku stranu zemlju i vidiš da se svi ostali oblače kao ti, ali bit ćeš kod nas jedinstvena. Postoje različite vrste thrift obilazaka, kako i ja volim da ih zovem. Postoje thriftovanja gdje thriftujete ceo dan, kao što ćemo mi raditi danas. Postoje thriftovanja gdje thriftujete ceo dan, ali kupujete sve što vidite, odnosno idete redom i kažete ja što slavim džemper, kupim, ja što slatko ovo, kupim. I to je donekle ono što svi u suštini rade, ali ja ne volim tu vrstu thriftovanja zato što onda uđe u neku veliku radnju koja ima mnogo stvari i budem u fazonu, a ovdje nema ništa za mene. Što je teoretski nemoguće zato što od svega može da se napravi dobar outfit. Zbog toga više volim ovu drugu vrstu thriftovanja, a to je thriftovanje sa inspiracijom. Ukoliko želiš da to thriftovanje bude uspješno. I svi outfiti sa Pinteresta se baziraju na običnim komadima iz second handa, tako da je teoretski nemoguće da ništa ne nađeš. Imamo Pinterest ovdje i ja ću da pronađem neke slike koje će biti ono što danas tražim. Ja thriftujem svaki dan iz razloga što posjedujem thrifting shop stranicu na Instagramu gdje prodajem te thriftovane komade i onda mi treba konstantna dopuna za taj shop i onda kada nađem nešto za shop slučajno vidim i nešto za sebe i otprilike thriftujem svaki dan, što jel te vi ne morate da radite. 90% mog ormara je thriftovano i mnogo volim polovnu odeću i ne može niko nikada ništa da mi kaže vezano za to, zato što je thrifting jednako trend, jednako moda. Scrollam po stranicama naših prodavnica, da li je to Zara, H&M, Pull&Bear. To su nenormalno visoke cene za stvari koje su se nosile pre 30 godina. I te stvari baš se nalaze u second handu. Ja to ceo život radim, ništa mi ne fali, sem što me svi smaraju da se oblačim pradobro. Asian streetwear, da li će to biti Vanilla Girl, da li će to biti Pilates Pink Princess, da li će to biti Coconut Girl. Apsolutno za sve imam outfit jer ne volim da se držim samo jedne estetike. Kupim majicu, obučem je, slikam se u njoj ili šta god, onda prodam majicu, kupim nešto treće i tako sve u krug. I preporučujem da i to vi radite zato što ne volim kad mi neko kaže nemam šta da obučem, girl! Ima preko 1000 second handova u Beogradu ako si iz Beograda i ako si iz bilo kog drugog grada, apsolutno imaš textile house skoro u svakom većem gradu. Ako si iz nekog sela imaš veći grad blizu tog sela, sigurno sam da i tamo ima second hand, u suštini, sada ćemo da vidimo neku inspiraciju. Danas smo u potrazi za belim suknjama, belim lanenim pantalonama, raznim boho suknjama, zato što idem na more za par dana. Dugo tražim ove kaubojske čizme, zato što su sada dosta popularne. Tražim različite majice, zato što imam preko 40 pari pantalona, a sa majicama sam u debelom minusu, tako da majice. Duga bela haljina, ne znam da li sam to rekla. Doduše ne verujem da ovako nešto može da se nađe u second handu, ali ukoliko se desi. Cool kajševi su moja jača strana, kao što vidite, ne znam da se vidi ovaj kajš. Isto je thriftovan kao i onaj sa diskovima koji ste vidjeli verovatno na TikToku. Tako da,
To je otprilike to što mi danas radimo. Uzmi recimo belu suknju, bilo koju majicu, recimo sportsku, patike koje idu uz majicu i torba koja ide uz bilo koji deo ovog outfita, recimo uz suknju. Em što je outfit estetičan, em što se slaže, daje i dobar vibe. Ove jeseni nose se zvoncare, majica na bratele, ali pošto si u školi, nađi neki bolero, tote bag. Ne samo da ćeš živjeti svoj život Bella Swan, Elene Gilbert ili Rory Gilmore, već ćeš izgledati cute. Ako ti je najlakše da se obučeš basic, unapredi svoj outfit sa vestovima ili prslucima. Probaj da na outfit dodaš kožnu jaknu koja je dosta veća veličina nego onu koju obično nosiš. Plitke martinke su in, ali ne moraju biti Dr. Martens, samo treba da izgledaju tako. A sada ću vam reći nešto što treba da znate pre nego što se upustite u celodnevni trip. Za početak najvažnije je da nađete neku lokaciju u gradu ili šta god gdje znate da ima više second handova otprilike na nekoj minimalnoj udaljenosti, da li će to biti par minuta hoda ili par stanica autobusom, da znate da tu se nalazi više prodavnica i onda krenete odatle. Mi ćemo danas krenuti od bulevara, jer na bulevaru postoji mnogo second handova i sve ćemo da ih obiđemo. Imate i pijace. Pijace su moja topla preporuka, ali znam da neki ljudi ne vole to da rade i zbog toga neće biti u ovom videu. Obavezno jedite pre nego što krenete, obucite nešto lagano što možete lako da skinete ukoliko treba nešto da probate. I ukoliko ne volite da nosite Bruce Girlies, obucite ga. Ukoliko želite da probate neku majicu, morate da skinete ovo ispod. Torba je obavezna ukoliko ne želite da se bucarate sa mnogo kesa. I posljednja topla preporuka jeste da podignete novac od bankomata, jer većina second handova ne prima kartice još uvek. Dakle, prvo za današnji outfit imam ovaj top, ove slatke ogrlice koje se slažu uz ovaj kaiš i imam ovu sirenastu suknjicu. Sve je thriftovano, nakit je s AliExpressa. Dodala sam ovu torbu i vreme je da krenemo. Prvo počinjemo od Ustaničke gdje se nalazi par second handova. U ovom je danas bilo sve po 300 dinara, a u Economy House-u sve po 250. Ima dosta majica, dosta farmerki. Ne znam koliko me čujete, ali ja sam u prvoj radnji već našla ono što mi treba i jedno čekam da vidite, neću još da vam pokažem. Krećemo dalje niz bulevar. Ovo je jedan second hand koji nije za preporuku zato što su stvari dosta skupe. Snack. Sljedeća destinacija je retro. Majica ne treba da bude više od 400-500 dinara, a pantalone nikako više od 700. U retro je petkom i vikendom sve po 100. S obzirom da je bila sreda, sve je bilo po 300. Moj prvi savjet za second handove jeste da se raspitate kojim danima oni dobijaju novu robu. Ukoliko je to utorak, vi dođete utorak, vidite nešto novo, pokupite preostalih i to je to. Savjet broj 2 jeste da obavezno pogledate dečiji deo, zato što tamo ima dosta slatkih majica koji mogu da budu crop topovi. Pogledajte i muške stvari, muške farmerke pantalone, muške Levi's mogu jednako dobro da stoje kao i neke vintage Levi's. Prijetno! Sljedeća lokacija, Textile House. Ovo je reminder da ne idete u Textile House kad im je nova kolekcija jer doslovno pljačkaju. U tekstilu sam vidjela ovu majicu koja je bila jako interesantna, međutim bila je 600 dinara i to nije worth, nemojte to da radite. Sljedeći je ovaj neki španski second hand koji ima dosta dobrih kaiševa. Zatim Nali Nali gdje sam vidjela Naruto majicu, svaki put se dušim kad vidim nešto anime u second handu. Second hand Lulu je pravi second hand za one vintage ljubitelje.
Ovdje sam našla i ovakvu haljinu kao što sam i tražila, kao i lanene pantalone, čizme i suknju. Ovaj second hand je nešto skuplji, ali su stvari stvarno savršene. Kratak haul dok ne nastavimo sa svojim putovanjem dalje. Evo nas na Banjici. Ovaj second hand gatekeepujem baš dugo. Ima ove dobre Cargos. Zatim evo nas na Vidikovcu. Ovdje ima dosta second handova, pogotovo sa ovim niskim cenama. Ovdje je sve bilo po 100. Pogledajte ovu slatku haljinicu za samo 100 dinara. Kao i suknjica iz H&M-a. Ovdje je bilo sve po 300. Pogledajte ovaj cool kaiš pozadi. I ovu cool crvenu kožnu jaknu. I ovu suknjicu. Prvo kombinovala sam ovu belu majicu sa ovom belom boho suknjom i ovim kajšem. Papučicama vintage. Izgleda predobro, također uz ovu vintage torbu. Sljedeći outfit je za plažu. Imamo ove lanene pantalone. Gore imamo pleteni kao gornji deo kupaćeg ili top. I ova torba za plažu. Druga opcija je dodati ovu košuljicu, bluzicu od gore. Sljedeća je ova duga bela suknja uz ovu belu košuljicu, tote bag i papuče. Zatim smo belu košulju zamijenili ovom Brazil majicom i dole jednim Nike Cortez patikama. Sada imamo ovu crnu one piece haljinu, imamo također ovaj boho kaiš i ove vintage papučice. Nakit je ključna stvar kao i torbica. Zatim imamo ovaj večeri outfit, to je ova heklana suknja uz ovu majicu od gore i torbicu. Imamo i papučice. Zatim imamo downtown girl aesthetic. Kratka crna suknjica, neka grafik majica, torba, dole imamo ove kao Mary Janes. Suknjicu mogu zameniti i pantalone zvoncare, fali nam samo kožna jakna, dole imamo martinke. Sada imamo ovu belu haljinu koja je fenomenalna uz ovaj kaiš, torbicu i papuče. Zamislite samo da uz ovaj outfit imam one kaubojske čizme, to je generalno i bio cilj, međutim njih nisam pronašla, tako da šteta, ali svejedno wow. I za kraj, evo je ova wow haljina koju sam našla. Malo je previše providna, ispod imam kupaći i nisam sigurna da li ću igde ovo nositi, ali baš lepo izgleda. Ja se nadam da se vama svideo ovaj video. Ukoliko želite da snimim još outfit ideja kao i thriftovanja, jer ja to radim često, voljela bi da sa vama podelim dobre stvari koje pronađem. Ostavite mi komentar, subscribeujte se na kanal i zapratite me na Instagramu. I stvarno nema ničeg lošeg u kupovini po tržnim centrovima, samo sam željela da kažem i da spasim mišljenje određenih ljudi o second handovima i polovnom garderobom, zato što nema ničeg lošeg ni u tome. A mi se vidimo u sljedećem videu. Zaprati me na TikToku za još outfit ideja. Bye!